Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Honorable Betty Maina, uria ni women representative wa Murang'A County, is now engaged kuri mubunge wa Mathira Eric wa Mumbi. Ni ndeto ciakorwo ikihanika ica ikuhi. Wa Mumbi ni eyumiria riria mwendwa wake Betty Maina akunyuanagira gacai na kurianira na atimia angi ta gavana wa kuria Kirinyaga Anne wa iguru na korwo akimuria kana no ende gutuika mutimia wake. Aihuritwo ni gikeno wa Mumbi ucio wa kuma kuria Mathira Nyeri ni aingira nenda-ini ciake cia ukinyaniria na atandika ndeto akiuga and out of love she said yes. Na wa Mumbi akorwo akirekereria mbica ici na videos akionania how all went down. Betty Maina on her end ni akorwo agishare ndeto ici cia gikeno, ndeto ici cia mwanya muno na followers ake guku mitandao-ini akiuga one day at a time, sweet Jesus, he makes all things beautiful in his own time. Thanks my sisters for organizing this wonderful surprise. My dear Eric, you rock. Diamonds are forever. Ni kuona Honorable Betty Maina, women representative kuria Murang'A, aihuritwo ni gikeno akianirira ati riu ni officially engaged kuri mubunge wa kuria Mathira County ya Nyeri Eric wa Mumbi. Turamendera all the very best kihiko-ini kiao. Korwo kirorera some of the pictures igikorirwo igitandikwo ni wa Mumbi. Make sure ni wa turn on your notification na wa subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gagukinyirwo. Thank you for watching.